Ese arumujene turi kumwe muri mugoro. Kwa mujene mwenye kwa hapa mwa magharibi. Abajene haleluya. Mujene haleluya. Mimi kwa na wazee. Abasaza munyihangane. Wazee muache kwanza. Ashaka abajene haleluya. Bariki katika jina la Yesu. Haleluya. Amina. Mambo na hizo zingine ya wajene. Kile kinacho mimi nasema nahitaji wajene. Kuna tutekuri mugoro wa mwisho. Tuliandaa magharibi ya mzuri. Kuramya. Magharibi ya kuabudu. Yesu na kuhimbaza. Na kusifu. Haleluya. Amina. Na kuvuga jambo ry'Imana. Na kuongea neno la Mungu. Tunashimira Imana yemeye ko duhagarara. Tunashukuru Mungu mwenye alipenda tusimame mahali hapa. Igihe dufite mu wakati kidogo yenye tuko nayo. Tunashimira itorero. Tunashukuru kanisa. By'umwihariko umubyeyi. Tena mzazi. Tunashimira mama. Tunawashukuru mama. Mwakoze kutugirira icyizere. Asante kwa kutuaminia. Tunashimira abakozi b'Imana. Tunashukuru juu ya watumishi wa Mungu. Amen. Rero twihuse ndagira ngo dusome mu gitabo cya Daniel. Sasa tunataka soma kitabu cha Danieli. Ndagira ngo turasome igice cya mbere. Danieli igice cya mbere. Daniel chapitre 1. Igice cya mbere cy'igitabo cya Daniel. Daniel chapitre 1. Turahera ku murongo wa mbere. Verset 1. Ese hari umuntu waba wahageze? Kuko mwenye ashafika pale. Kugira ngo dufatanye gusoma. Juu atusaidie kwa kusoma. Turasoma umurongo wa mbere tugeze ku wa 8. Tutasoma tu verset 1 jusqu'à 8. Izina rya Yesu. Kwa jina la Yesu. Wahageze yamfasha. Mwenye ashafika tusaidie. Kugira ngo tutabatinda reka dusome Juu tusigawie. Amen. 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 Igitabo cy'umuhanuzi Daniel igice cya mbere. Daniel chapitre 1. Umurongo wa mbere aragira ati verset 1. Imana y'umugisha Daniel na bagenzi be. Kadusome duhereye ku murongo wa 3 kugira ngo twihute. Nuko umwami ategeka Ashpenazi umutware w'inkoneze kuzana abana b'abasore bamwe bo mu Isiraheli bo mu muryango w'umwami n'ab'imfura bandi batagira inenge ahubwo b'abanyaburanga n'abahanga mu by'ubwenge bwose bajijutse mu byo kumenya b'ingenzuzi mu by'ubwenge kandi batinyuka guhagarara mu nzu y'umwami kugira ngo bigishe ubwenge bw'abakaludaya kugira ngo babigishe ubwenge bw'abakaludaya n'ururimi rwabo. Nuko umwami ategeka igaburo iminsi yose rivuye ku byo kurya by'umwami n'umusa wa vino umwami yanywagaho, kandi ngo babarere imyaka 3 nishira babone guhagarara imbere y'umwami. Haleluya. Reka tugera mu izina rya Yesu. Pale kwa jina la Yesu. Turi gusoza reka dusome igitabo cy'umubwiriza ne twasoma twicaye. Tusome fasi nyingine. Igitabo cy'umubwiriza kitabo cha Mhubiri sura yake ya 12. Umubwiriza igice 12 mustari wa kwanza. Duhere ku murongo wa mbere. Abanguje wibuka umuremyi wawe mu minsi y'ubusore bwawe, iminsi mibi itaraza n'imyaka itaragera, ubwo uzaruvuga uti sinejejwe nabyo mwakira ijambo ry'Imana. Turishimira Imana. Haleluya. Amen. Nashimira Imana ko yaduhaye amagambo meza ajyanye n'igikorwa turimo. Anashukuru Mungu juu Mungu atupatia maneno mazuri. Kandi ndashimira Imana ko yaduhaye amagambo ajyanye n'igikorwa turimo. Tena na nashukuru Mungu kwa sababu Mungu alitupatia maneno yenye inafanana na hii muda yenye tuko hemo. Ndashimira Imana ko nanone yaduhaye ijambo lijyanye nabo turibo twe. Tena na nashukuru Mungu kwa sababu alitupatia neno yenye inatufanana. Na magambo agaruka cyane mu buzima bw'abasore. Ni maneno yenye narudia mu maisha ya vijana. Na magambo atwereka bamwe mu batubanjirije mu busore. Ni maneno yenye natuonesha wenye balitutangulia mu maisha ya jeunesse.
jeunesse ibyo bahuye nabyo benye balikutana navyo ndetse nuko babyitwaye na gizi waliishi mwa ile maisha. haleluya Amina. Imana yahabwa icyubahiro rero Apewe sifa. ndashimira Imana kubwatemeye Anashukuru Mungu kwa sababu ya teme ya magharibi. iteme iragira iti Iteme nasema hivi, guhungira mu Mana kukimbilia ku Mungu k'umusore uri guhigwa kila kijana mwenye yuko na windiwa. guhungira mu Mana Kukimbilia mu Mungu k'umusore uri guhigwa kwa jene kwenye yuko na windiwa. abasore haleluya Jeunesse ese haleluya. hari umuntu uzi ko umusore arimo arahigwa Eske kuko mwenye anajua kama jeunesse iko na windiwa? iyi myaka turimo Hii miaka yenye tuko ni hemo imyaka igiye kuza na miaka yenye nataka kuya ni imyaka abasore bagiye guhigwa ni cyane miaka yenye vijana wanataka windiwa sana. nivuga guhigwa Nikisema kuwindiwa ni urwego rwo gushakishwa ile wakati ya kutafutiwa impamvu kwa runaka sababu fulani. reka nkubwire ko abasore bari guhigwa Acha nikwambie kama vijana iko na windiwa. kugira ngo twihute Juu tukimbie, ndagira ngo dufate igihe cy'abasogokuruza napenda tuangalie kwanza mababu zetu. igitabo twasomye Kitabu yenye tulisoma cya Danieli ya Danieli ni umugabo wacyanditse ni Bwana mwenye aliandika kile ariko kitabu, utangiye gukorera Imana mu bihe by'ubusore bwe. lakini alianza tumikia Mungu na angali rero shule. ibihe byabo barahizwe Sasa ile cyane wakati walikuwa nawindiwa sana, barafatwa kisha wakakamatwa, ariko ntibakoreshwa ibyo lakini babifuzaga hawakuwatumikishake wenye walikuwa nataka kuko watumikisha, bafite aho kwa bahungiye sababu kwa wenye walikimbilia. ndagira ngo njyewe nawe rero Hata turahagara mimi na wewe wenye tuko hapa, umusore wakiriye uburu bwo kugera hano kijana mwenye alipata neema ya kufika hapa, tubafate w'icyitegererezo tukamate kwanza example kwa wale watu, mbere yuko tubarebaho cyane mbele tuangalie kwa wale watu sana. turinjira no mu gitabo cy'umugabo w'umunyabwenge Tutaingia kwanza mu kitabu ya wana mwenye alikuwa na ujuzi, nawe watangiye gukorera Imana ari na umusore yeye alianza kutumikia Mungu wakati alikuwa ngali shule. agira abasore inama Kisha akaambia vijana, arababwira ngo mwibuke umuremyi wanyu akawaambia mkumbuke kwanza muumba mu wenu minsi y'ubusore bwanyu wakati mungali wa sheki. haleluya Amina. amen Amen. ndagira ngo twihuse Napenda tukimbie kwanza, mubwire amabanga ageze muri atatu niwaambie kwanza siri tatu, amabanga ageze muri atatu siri zenye zinafika kutatu. umusore akwiriye kumenya Kijana yenyewe anapashwa juu. ibanga rya mbere Siri ya kwanza, buri musore wese kila kijana agomba kumenya ko hari ibinyembaraga anapashwa jua kama kuko vya nguvu biri mu buryo bwinshi vyenye viko na tofauti, ariko nagerageje kubishyira mu buryo butatu lakini nilishikaza nikatia aina tatu. ibyo binyembaraga Vile vyenye viko na nguvu bibereyeho guhiga umusore vinaishi juu viwinde ule uyu kijana. munsi Leo abagore bakuze wanamke wenye wanakomaa bafite ubushobozi bwabo wenye viko na ile uwezo yao barahiga abasore viko na winda vijana, abagabo bakuze wababa wenye viko na miaka mingi bafite ubushobozi bwabo wenye viko na nabo pesa bariko barahiga viko abasore na winda jeunesse. leta ziko nakomeye ku isi Leta zenye ziko na nguvu duniani nazo zikeneye abasore ziko na hitaji jeunesse. bivuga ngo ibyaremwe byose Sio kusema vyenye viliumbiwaka vyote ibinyembaraga vyenye viko na nguvu kugira ngo bigire icyo bigeraho juu vipate kwenye vitafika, bikeneye imbaraga z'abasore wanahitaji nguvu za jeunesse. iro mwicaranye ngo Ambia mwenye naikala uri naye wanted ase uko wanted, uri guhigwa uko na windiwa. haleluya Amina. iro mwicaranye ngo uri gushakisha Ambia mwenye uko naikala naye pembeni yako ase uko na ongera windiwa. umubwirire ngo Mwambie aseme uri imari ase uko ya samani, uko boro, uko kitu cha samani manake. uri imari Uko kitu cha samani. muri iyi myaka Mwa hii miaka imyaka igiye na kuza miaka yenye nataka kuya, umusore kijana ni imari ni boro. haleluya Amen. biragoye kubona umusore Mwa hii masiku kupata jene haiko fasili. haleluya Amen. ibihugu bikeneye abasore Mainchi zinahitaji vijana, buri kintu cyose gikeneye kila umusore kitu kinahitaji kijana. haleluya Amina. kamubwira ngo umenye ko ufite agaciro Acha kadasanzwe. nikwambie kama uko wa samani. rero muri bya bintu bitatu Sasa mwa by'inyembaraga vile tatu venye viko na nguvu, mu binyembaraga nakubwira mwa vile vitu venye viko na nguvu venye inyembaraga nilisema. cya mbere Cha kwanza gikeneye umusore yenye kinahitaji kijana ni isi ni dunia. isi Dunia kugira ngo igire aho iva juu ipate fasi ya kutoka igire naho na igera kwenye itaenda akeneye imbaraga z'abasore inahitaji nguvu za uyu munsi vijana. biragoye Leo viko mu nguvu bihugu byateye imbere mu mainchi zenye zisha kugira ngo nguvu uzajyayo juu ufike pale ukuze cyane na uko mzee. uyu munsi ibihugu byose
leo kila nchi birimo biraterana biko wanaikala bishaka abasore wanahitaji n'igihugu jeunesse cyacu na nchi iyo yetu bagiye kwinjiza mu gisirikare wakati wanatatia no kwinjiza mkisoda mu gipolisi na kutia mu polisi barafata imyaka wanaangalia miaka iri hagati y'abasore miaka yenye iko katikati ya umugabo jeunesse imyaka 40 kuanzia ku no 40 kuzamuraho kupanda juu ubanza yarangana nanjye iko sani ba miaka yake igihe umugabo w'ingabo ari kuri televiziyo wakati mwenye alikuwa anaongoza soda alikuwa ku televizion aramubwira ngo akasema ese twebwe turi hejuru y'imyaka 40 eske shiba yetu ko juu ya 40 ntabwo twaba abasirikare hatuwezi kuwa soda baramubwira ngo igihe cyo kugutoza wakamwambia se wakati ya kukutraining na wakati ya kukupatia chakula igihe uzafatira na umwitozo siku utakuwaka nani soda kuendelea utakwisha kuwa mzee. reka abasore bagende Acha vijana waende. hano hari umusore turi kuvugana Vijana wenye iko hapa, haleluya. tegeza kidogo haleluya Amina. nagira ngo nibura umusore ucyumvamo imbaraga Kama kijana unasikia ongera unyeganyege tutingize kidogo. kugira ngo mbimari Sema sema niko kuvuga ngo kwa. ndakenewe Sema sema nta wananihitaji. muntu ukenewe Hakuna mwenye anahitajika. ni wowe Ni wewe. isi iragukeneye mu buryo Dunia bwose inakuhitaji mwanaina yote. isi ikeneye imbaraga zawe Dunia inahitaji nguvu zako. yesu ashimwe cyane Haleluya. haleluya Amina. umuntu wa kabiri ugukeneye Mtu wa pili mwenye nakuhitaji ikinyembaraga mwenye iko na ni nguvu satani shetani. satani akeneye abasore Shetani anahitaji vijana kugira ngo n'abasoze imirimo juu yake naye afanye kazi yake. alo Halo. abasore tutabaye maso Vijana kama tukue macho. satani aradukeneye Shetani anatuhitaji kugira ngo tubangutse imirimo ye juu tukimbize kazi kuko zake. arabizi ko kristo agiye kuza Jana yo kama Kristo yuko rero narudia. akeneye imbaraga z'abasore Sasa anahitaji nguvu za kuko vijana. abakecuru barimo barava mu nzu Jua watatia wiko na toka abasaza barimo njiani. barava mu nzu Wazee wiko na pita. rero akeneye imbaraga Sasa z'abasore anahitaji nguvu za kuko aribo vijana. bafite akazoza Juu wale keza njoo wenye wiko na vision. nibo bafite future nziza Wale njoo wenye wiko na fitina. Yesu ashimwe cyane. Amen. ikinyembaraga cya gatatu Kingine kia tatu, imana ikeneye nanone umusore Mungu anahitaji jeunesse. haleluya Amen. imana ikeneye umusore Mungu anahitaji iryo vijana. ni ibanga rya mbere Ile ni siri ya ukwiriye kwanza kumenya yenye napashwa jua. yuko ibyo binyembaraga uko ari bitatu Juu vile venye viko na nguvu vile tatu bikeneye umusore vinahitaji ibanga kijana. rya kabiri Ingine ya pili buri siri, musore wese kila kijana agira inzozi ze anapashwa kuwa na ndoto naho zake. yifuza kuva Kwenye iko anatoka naho yifuza na kuva kwenye iko anaenda. bivuga ngo uyu munsi uko umeze Sio kusema leo gizi huko uri umusore uko kijana. ushobora kuba uri ingaragu Inaweza wezekana hauyaoa, akazoza kawe lakini kesho kugira ngo yako uzavemo umugabo juu mwiza utoke ama papa mzuri, ukeneye imbaraga unahitaji nguvu. haleluya Amina. z'ibitekerezo Nguvu za mawazo bikugeza kuri kwenye ya numero yawe vitakufikisha pale kwenye kunaenda. kugira ngo uzabice uzabakesha Juu wasawe ukuwe mtu wa thamani pale mbele, ukeneye imbaraga z'ibitekerezo unahitaji nguvu za zigira aho mawazo zigukura zitakutosha fasi zikagira aho na zikugeza zinakupeleka ingine fasi. muri ako kazoza kawe Pale mwa ile fitile yako, ubusore bwawe mwa ile jeunesse ibanga yako. rya kabiri Siri ya pili, menya yuko ufite inzitizi ebyiri. jua kama uko na inzitizi z'uwizi viwili vizuizi yes viwili, ufite inzitizi ebyiri uko na vizuizi viwili. inzitizi ya mbere Ya kwanza, umubwiriza yatubwiye mumbira mwitwambia mhubiri amesema hivi, yavuze ngo alisema ujye wibuka umuremyi wawe unakumbuka muumba wako, kuko imbere yawe juu mbele yako hari iminsi mibi kuko siku za mubaya. iminsi mibi Siku za mubaya ihora itegereje zile siku zinachukaka Vizuizi. juu zikuwe vizuizi, kugira ngo umusore juu ule kijana ibyo yakora byose yenye alikuwa nafaa yote ntagira urwego yifuza saa kubaho atapanda ngazi ngo agire urwego yifuza juu kubaho apande kwengine ngazi ntazabigereho kuko asifikake, azahura na bariyeri juu atakutana na ile yitwa barieri, iminsi mibi ile siku za mubaya. inzitizi ya kabiri Vizuizi vya pili, bibiliya yatubwiye ngo Biblia ilisema ngo hari imyaka kuko miaka y'imibabaro ya huzuni, ngo y'ibitanejeje ile miaka yenye haiko ya kufurahia. bivuga ngo Jo kusema bisinejejwe nabyo kwa ile wakati mimi bivuga ngo sifurahii. umusore Jo kusema wenda kijana, uyu mwanya leo saa hii birabagoye kunyumva hamwezi nisikia, ariko lakini hari ahantu muzagera uko
nafasi kwa iri mtafika jambo mukarikeneye ili neno mnahitaji. nanjye hari imyaka nigeze Na mie kuko miaka yenye nilikuwa kandani numvaga amagambo ngayo sikukuwa naelewa hii ntabwo maneno, nari mbizi sikukuwa naielewa, ariko maze kugira urwego ngeraho lakini wakati nifika ingine mahali nibwo namenye ukuri kw'ibyo pale bavuga sasa nikajua kweli ya ile neno. ariko ugira amahirwe Lakini mwenyiko na bahati yumvira mu rusaku anasikiliaka mufujo kandi akumva hakiri kare tena na anasikia na ingali iki ni cyo mapema. gihe cyawe Leo njoo ile wakati umubwiriza sasa. rero we Mhubiri sasa naye aravuga ngo alisema hivi, wibuka umuremyi wawe kumbuka muumbaji wako iminsi mibi siku za iyo mubaya, nzitizi y'iminsi mibi ile uzuizi ya mubaya itaraza na kuwuzima bwawe hayafika ku maisha yako. ndetse wibuka umuremyi wawe Tena kumbuka muumbaji wako n'ibihe bibabaje na ile wakati ya huzuni, imyaka y'imibabaro miaka ya huzuni, imyaka y'ibitanejeje miaka yenye itakufurahisha na itaragera mu na buzima bwawe hayafika mu maisha yako. nibibutse ko Niwakumbushe kama teme yacu y'umugoroba teme ya leo Mwahima yaba Magharibi umusore ni kusema se kijana uhungira mu mana kijana mwenye nakimbilia Mungu, umusore uhungira mu mana kijana mwenye nakimbilia abasore Mungu, bose kila kijana bakomeye mwenye alikuwa wa nguvu bakagira iherezo na ryiza akakuwa mwisho mzuri, ni abafashe ibihe ni byabo wenye walikamataka siku zao iminsi yabo y'ubusore siku zao za vijana bagahungira mu mana wanakimbiza Mungu. dawidi atanga ubuhamya Dawidi akasema hivi, aravuga ngo reka mbabwire akasema sema acha shana niwaambie abajene mwe niye vijana, ni abasore mwe niye vijana, nanjye nabaye umusore na mimi nilikuwa kijana, yeye kundeba msinione hivi, mubona ko njyewe shaje msinione juu nilikuwa nanjye mzee, nabaye na umusore mimi nilikuwa kijana, ariko uyu munsi lakini leo aho mbabwirira na leo niko na nanjye bambia nashaje na mimi niko ariko mzee, nabanje kuba umusore na mimi nilikuwa je, nabanje kuba na umusore mimi nilikuwa kijana. iyo umuntu akiri umusore Wakati mtu angali kijana biragoye kumva iryamukuru haviko rahisi kusikia neno la mzee. abanyabwenge baravuga ngo Wenye viko na akili walisemaka hivi, umusore umuhana avayo kijana namwambiaka naiko ngo anatoka, ntabwo umuhana ajyayo hawezi mwambia naiko kuko iyo mubwiye ari kujyayo wakati iko anaenda araguseka anakuchekana. niyo mpamvu umusaza yitegereza umusore Mzee aliangaliaka kijana aramubwira ngo akamwambia aseme, kinywa cha mzee kinanuka akamwambia kumusaza karanuka, lakini akisema aliko nikabesha alikuwa haambia mtu mwingine Daudi alali kubwira bali alikuwa anaongea na alali vijana kubwira urubyiruko, alikuwa anaandaa vijana alali bategura urubyiruko ili wajiandae kugira ngo bitegure kukimbilia ndani ya Mungu kugira ngo bivahugire mu ili Mana. musore Leo ile kijana iyo ahungiye mu mana wakati anakimbilia mu Mungu, ubuzima bwe maisha yake bugira iherezo ryiza inakuwaka na mwisho mzuri. abagabo bose banditswe muri Kila bibiliya mwana mwenye anaandikiwa Biblia, abagabo bose bafite ubuhamya bukomeye kila baba mwenye iko na ile ushuhuda ya n'abafashe ubusore bwabo ni mwenye alikamataka ujana wake bamwisha mu mana anatia mu Mungu. njyewe bahagaze imbere Ni mwenye mimi nabasimama ntabwo mbele nasaza mimi siazeka, ariko ndakuze nanone lakini nakoma. haleluya Amina. generasiyo zanjye Niyo generation yangu uyu munsi sinsaba igihumbi leo wananilombaka milfu. iyo ninjiye mu mujyi Wakati mimi naingia ni mvile kuri fora saniko kuvola bose baraza wote wanakuyaka bose wote. o patro Oh mchile patro umuchile njyewe mie ubahagaze imbere mwenye mimi nasimama mbele muri ya myaka na ile wakati nahungaga na bamba nilikuwa nakimbia na bamba, muri ya myaka na ile wakati nahungaga kwa nyanja nilikuwa nakimbia kwa nyanja, muri ya myaka na ile miaka nahungaga umunezero nakimbia furaha. bagitaga ko ndi umusazi Sema seko kichaa ariko ntabwo nari umusazi gusa kwa kichaa tu kuko nashaka kugira ngo sare kwa sababu nilikuwa penda nilikuwa ariko kichaa, kwe kuja lakini nisimame none uyu munsi leo ntabwo hii imana yanjye yandetse Mungu hawezi niacha, ntabwo urubyaro rwanjye rujya rusabiriza mtoto yangu hawezi ombaomba, mbona n'abandi wanjye baje kuwusaba kwa sababu kunakuya watu kwangu kunilomba. nareba agasanga ni za generasiyo Mimi zanjye naangalia, mimi naona ni generation niba abandi twabyinanye karaoke wenye tulicheza pamoja niba abandi kama twararanye muri bwana wenye tulilala pamoja niba Bwana, abandi ubusore bwacu twabushisha kubusa wakati tulikuwa kivijana ariko njyewe maze kubibona wakati narabuze mu buhungiro bwanjye ni mu mana kuko ndashaka iherezo ryiza kurusha intangiriro n'ahandi wajyana ubusore bwawe nimupfusha ubusa acha kuharibisha, ujyane mu mana peleka kwa Mungu. yesu ashimwe cyane Amina. haleluya
Amen. ibi kubibabwira Juni bambia hivi. muruma wumva biroroshye Nyinyi mnasikianga ni vya rahisi. ariko njyewe bituyemo Lakini mimi mwenye mimi naishi mwa ile maisha. ndababwira icyo Mimi nawaambia venye mimi najua. ndababwira ibyo mbaye Mimi nawaambia maisha yenye mimi naishi. reka tujye ku ibanga rya gatatu Acha niwaambie siri ya tatu na niko namaliza. ibanga rya gatatu Siri ya tatu, hari ibinyembaraga kuko venye viko na nguvu. bishaka gutransforma ubuzima bwawe Napenda bishanje maisha. birashaka kugira ngo bihindure ubuzima bwawe Napenda ibadilishe maisha. ikinyembaraga cya mbere Ya kwanza ni iki tugomba guhungiraho hii yenye tunapaswa kimbilia. aricyo cyitwa uwiteka imana Kwa Mungu wa milele. umusore aravuga ngo Bwana mmoja akasema, nafashe amaso yanjye nilikamata macho yangu nubururira ku misozi nikaangalia mlimani. igenda rikeneye ubutabazi Nikaangalia sasa msaada. igenda rishaka ubutabazi Wakati nilikuwa nahitaji msaada, ubutabazi bw'ubusore bwanjye msaada ya ujene yangu. ese gutabarwa kwanjye kwavaye Eske msaada wangu ingetoka kwa wapi? n'ahandi gutabarwa kwawe Hakuna kuri nafasi ingine usibye isitokea. kuwiteka imana Mungu ye peke. iyi imana igeze mu buzima Wakati bwawe Mungu anafika maisha yako, iyo uyitabaje Mungu yuko sana unamuita. iragutabara Mungu anakusaidia. iyo ukungiyeho Wakati unakimbilia kwa Mungu, ikubera ubwihisho anakuwaka uficho. mose aravuga ngo Akasema ngo hivi, adatubera igicucu ulikuwaka ngo adatubera igicucu kivuri wakati ulikuwaka kivuli, haleluya Amina. ngo akatubera n'ubwihisho kisha anakuwa uficho wetu. abitubera ryari Anakuwaka ile saa Igihe ya kisasa. twamuhungiyeho. Wakati tunamkimbilia, iyo umuhungiyeho wakati tunamkimbilia, ntabwo agufata ngo kurebe gusa hawezi kukamata na kuangalia ahindura ubuzima bwawe anachanja kwa maisha. abari babi Mwenye alikuwa mbaya, umusore wari mubi kijana mwenye wakabu, iyo ahugiye mu mana wakati tunakimbilia kwa imana Mungu, iramutransforma Mungu anambadilisha, ikamukuraho ububi anamtosha kwa vile vya ikamuhindura mwiza Mungu anambadilisha na kuwa n'akabuza hakuna kenye kinaziacha, Akabuza. hakuna kenye kinaziacha. abakwitiranya Wenye wanakufananisha, Wanakwitiranya. wanakufananisha, ariko wowe ntiwakwihindura lakini wewe na mwenye navuga alikubadilisha, ngo wowe ntiwahinduye ubusore wewe na bwawe mwenye alibadilisha aravuga ngo shida yako. ndakuzi Anasema sana kuko kukua, nakumenye mwiza swali kujuaka zamani, ntabwo muri kunyumva amusikiwe. haleluya Amen. dore uko bigenda Ona gizi vinakuwaka, tumusanga turi abahanga mu kubita tunakuyaka tuko wenye wanavuta sigara, tumusanga turi abahanga mu kunywa inzoga tunakuyaka na tuko walevi, tumusanga turi abahanga mu kuvuga ibinyoma tunakuyaka na tuko wamsema ariko iyo wewe. tumugeze iruhande Lakini sasa tunafika pembeni afata yake, bwa busore kabuye anakamata kile uchana na nicyo cyiza cyo guhungira mu mana ndio kizuri cha kukimbilia kwa ejo Mungu. bundi twateranye n'umushere Sisi tulikusanyika na kijana, w'umumama w'ubusore bwe kijana mama aduhereza ubuhamya akatupatia kuko ushuhuda, imana yamuhinduye kubadilisha. aravuga ngo aho niciraga Akasema sasa kila kwa niko naingia, ipasi sinayirebera mbele sikuwa naiacha. imaze kwiba ipasi Jiulize ariko kuko yesu yamuhinduye lakini juu Yesu ashambadilisha, n'amapasi zimeokoka mbele zikaokoka. haleluya Amina. ibaze hari ahantu umusore yinjira Jiulize kwenye kijana naingia, abantu bagahisha amakofi kisha watu wanaanza ficha. nibuka mu busore bwanjye Mimi nakumbuka wakati nilikuwa nahindushe yo kijana, gutaha saa munani nilikuwa narudia na desert mvuye matatu. kwa nyanja Mimi natoka kwa nyanja nanyoye inzoga na nishakunya pombe nasomye ku gatabi na nishavuta naca inyuma mu gikari na nishapita kule mama nyuma. wanjye umbyara Mama mwenye alikuwa nageze ananizaa barekeraho gusenga alisemaka sisi omba tena. yasenganaga na mama hano Alikuwa naomba na mama. Haleluya. Amina. noneho Le sasa naca mu gikari wakati nilikuwa napita kule nyuma, idirishya ryanjye ryo mu gikari dirisha yangu ya kule nyuma nari narapanuye giriyaje nilikuwa nishafanya hivi grillage kugira ngo nzajye mbona honje ili nipate nafasi ya kuingia ndani, narizo ndi kushena ngo ndi kuhari gukomeza nisikuwe nagonga mlango ile wakati ya usiku. noneho kunakingura kikare Wakati nilikuwa nafungula ile idirishya dirisha, rifunze wakati nilikuwa nafungula ile nari dirisha, nararitekinise nilikuwa nishaitekinike, ikare gishyiraho akagozi mimi natia kakamba kwa ile gasohora hanze mimi nakatosha uburyo hicho. nifungura idirishya mpagaze hanze Shuri nilikuwa nafungula dirisha na niko iryo nje. ryari ibanga ryanjye Ile ilikuwa siri yangu. igihe kimwe ndataha Siku moja nikarudia, ndavuga umuruho w'ubusore niko nasema mchoko ya kukua kijana. noneho naje
natashe wakati nilirudia akenshi natahaga ari nijoro mara mingi nilikuwa narudia usiku ibiryo byanjye byabaga biri muri salo ku chakula kabati yangu ilikuwa mkabati msalo kuko nasigaga mfunze shambure yanjye hivi nilikuwa naacha mimi nafunga shambre mimi naenda imiryango irahari ariko milango iko lakini mimi napita mdirisha saa mwizi noneho ciye mudirisha wakati nilipita mdirisha yinjira niko naingia afunga urugi rwa shambure mimi nafunga chumba wibaza ukuntu abagandi kugenda wibaza uko nabagandi kugenda wakati nilikuwa naingia na nyie mwaze gizi nilikuwa agenda natembea ku kabati mimi nafika pale ukabati funza amaso na ngakaba mimi nafunga milango niko nagusa hivi numva bakure ibiryo mimi nasikia chakula pale nahita nkoramo mimi nagusa ndani nariraho mimi nakulia tu pale negamiye akabati na mimi nasekamia kabati narya mimi nakula namara kurya mwongera ngakaba sasa mimi namaliza mimi nagusa tena noneho kera kisha zamani iterambere ryo ryari rico gihe maendeleo ndo nyilikuwa ile wakati noneho bategura gutunapero sasa walikuwa natia matawi vitambala pale vitambala ndio naitaka kura kisha mimi nakakokota nakana kusinoki mimi nakapamuzisha mikono nakafata gatero kisha mimi nakatupa pale naitagendera ku ruhande kisha mimi napapasa kibambasi nakora kibambasi mimi napapasa kibambasi impumyi saa kipofu kugira ngo menye imiryango ukurikira wanjye ninjira muri shambure lango ya shambure yangu niingie nagera mungu ngahitaji kubita sasa mimi nafika mimi naanguka kitanda ndio basi siku moja nikakuya mvara bamba nikatoka na bamba nenda bamba nilalaka na bamba noneho tusoreza tamutamu kisha tukamalizia tamtamu tuvuye saa 8 za tukatoka 10 nzanujuje nikakuya na nishaja kumama mchana ndio nilikuwa nari nijoro mimi naona ni usiku shamudirisha ryanje nikapita pale mdirisha ndinjira nikaingia nangije mfungura wa kurya kisha nikafungua ile mlango ndagenda no muri salo nikaenda msalo iwacu icyo gihe nikakutana kwetu ile siku yahandi bambikira ibyo kurya nikaenda pale kubanaka chakula amahirwe sanga hari muri saa 6 nikakutana sasa ilikuwa tuzeri sanga bakure yangira nikakutana ile bakuri iko pale noneho kisha hari umupasiteri bitagani set kwa pastere mwenye alikuwa anaita ni seti abasenze mu myaka yashize ba mama wenye balomba ile wakati wanamjua usengera hano alikuwa na kanisa hapa juu icyo gihe ari iwacu ile wakati pale kwetu yari muri salo ilikuwa msalo n'abandi batumishi bari bavuye na muri wengine watumishi wa Mungu walikuwa msalo salo yacu yari zare ebyiri salo zilikuwa mbili kugira ngo ugere muri salo y'abashitsi wacaga muri salama ufike kusalo ya wageni uko nafika panza msala manje sha muri salama anje nikaingia pale kusala manje mama ndakabakaba mchana nikaanza papasa ndagenda numva bakure nikapapasa bakuri ndarya magaze nikakula mimi nasimama aceceka bakanyamaza maze kurya ndakabakaba sasa mimi nimaliza kula nikapapasa tena ndihanagura nikapanguza mikono ngiye kugenda biranga sasa nilikuwa nataenda vikakatala kagahoro nikashuka kidogo nicarira aho ngaho nikaikala tu pale mukecuru arandeba mama yangu akaniona umushinyira amufata bisirani vikamkamata arahaguruka akasimama agiye kumubita sasa radiyo ilikuwa nataka nipiga radio abakozi imana baramufata watumishi wa Mungu wakamkamata kubita umushumba akasema sasa usipige mchungaji usipige mchungaji huyu ni pastor asavamo umukozi w'imana atatoka na mtumishi wa ubu ni Mungu ubuhamya hii ni ushuhuda mwihorere muache ibi bizashira hivi vitaisha baramfata wakanikamata baranjyana gahoro gahoro wakanibeba polepole barandyamisha wakanilalisha ugomba narurokotse pale nikapona nyuma y'igihe natashye gutyo apres siku zile mama biramubabaza mama akahuzunika arantonganya cyane kisha akanitukana sana hari muri 2001 ilikuwa 2001 icyo gihe turatongana nijoro ile wakati akanitongoza urumva ko ntabwo nari ngishwe nta cyubahiro cy'umubyeyi nari mimi sikuwa naokoka nilikuwa sina hata thamani ya mzazi wakati anitukana nabyutse mu gitondo kare nikalamuka asubuhi sana n'imodoka mu rukerero na gari asubuhi bitanye Kigali nikaenda Kigali nzababwira utaha nitawaambia ingine uko siku nageze Kigali hizi nifika nanjye Kigali mahurira na Yesu nikakutania na Yesu kule aramfata mu busore bwawe akanikamata wakati mgali kijana ubusore bwawe akaona kitu n'ahandi mjana bamuhungishiriza nafasi nazitia isi ntabwo yagushobora dunia haizi kuweza abantu ntabwo watu bagushobora hawezi kuweza ariko njyewe ngiye kugufata lakini mimi nataka kukamata nindangiza nguhindure kisha nikubadilishe uwatahaga amajoro y'inzoga mwenye alikuwa analala usiku Ubusore bwe. pombe wakati alikuwa kijana ubusore bwe ujana wake agenda amajoro avuga ijambo ry'Imana anaenda usiku na alikuwa anatangaza kuko injili. Imana kwa sababu iyo Mungu umusore yinjiyemo wakati kijana anaingia Imana iramuhindura Mungu anamgeuza reka Imana iguhindure acha Mungu akugeuze kuko Imana nitaguhindura wakati kama Mungu akugeuze hari ikindi
vita, bafata abasaza wakakamata wazee, babashira ku ruhande, wakawatia pembeni, bafata abapapa wakamata wababa, babashira ku ruhande, wakawatia pembeni, bafata abagore kisha wakamata wanawake, babashira ku ruhande, wakawatia pembeni, bafata abasore kisha wakamata vijana, babango mweke wakasema senyi nahandi turi bajyane hakuna kwenye tunaweza usibye wapeleka mu nzu y'umwami kuliko kuingia mu nyumba ya babajyanye imbere ufalme. y'umwami Wakati walifika mbele ya basanga ufalme, mu nzu y'umwami wakakutana mwa ile nyumba ya ngo hari mfalme, itegeko ribategereje kuwa kama sheria kugira ngo inawashinda ribahindure. juu wabadilishe. ndavugana n'umushani kasuri hano, Mimi niko naongea na jeune garçon, ndavugana n'umushani firi mimi hano. naongea na jeune fille mwenye iyi si yo hanze hari itegeko rigutegereje nje na kuchunga kugira ngo rihindure ubuzima bwawe. kubadilisha wewe na maisha yako. nudahungira muri kristo Kama ukimbilia mu Kristo, ube timoteyo none, kisha kwetu Timotheo wa leo. nudahungira muri kristo Kama ukimbilia mu Yesu ube Kristo, tito wa none, uwe Tito wa hari leo. itegeko rya satani, Iko sheria ya hari shetani, itegeko iko ry'abadayimoni sheria ya mapepo rigutegereje. inakuchunga. mu gitabo cy'itangiriro Mwanzo, mu kitabu ya Mwanzo, imana ihanurira umwana Mungu w'umushane akatabiria mtoto kijana wari ukiri muto cyane wakati alikuwa mtoto sana, witwaga kayini. walikuwa namwita Kaini. aramubwira ngo kayini we Akamwambia wewe Kaini, polisi iragushaka dunia kutafuta, kandi n'isi y'ibyaha tena dunia ni ya dhambi, iritugatuga dunia inaelea, urugi rw'umutima wawe inakusogelea roho yako kugira ngo yinjire, juu iingie, ariko ukwiriye kwitegeka. lakini unapaswa amuru. ndagira ngo uzamure ikiganza cyawe mvugane nawe. Napenda upandishe mkono ni esawu ndavugana n'umushane hapa, niko naongea na jeni witeguye guhangana n'itegeko ry'isi, tayari kuangamiza, witeguye mwenye iko tayari guhangana kupigana n'itegeko ry'isi, na sheria ya kuko dunia, isi iragukeneye juu dunia inakuhitaji, kugira ngo iguhindure, juu ikubadilishe, ariko n'imana iragushaka lakini na Mungu anakuhitaji, kugira ngo nayo iguhindure. juu ikubadilishe. Na amahitamo ni ayawe. wewe tunapaswa sasa biblia ngo kuchagua. niwumvire ijambo Sema sasa ukisikia nunangire neno, umutima wawe, ufanye roho yako kuko mkuu, imana ishize inzira ebyiri imbere yawe. amahitamo ni ayawe. tunapaswa chagula. iyo ndi kubwiriza mu muhanda Wakati niko na wili mbwira wanawake abashene bila vyaka ngo vijana, amahitamo ni ayawe. wewe tunapaswa chagula. ababwira murabona mitsingi itambera, Nasema sema itinga hizi nipendeza, murabona rikeri itambera, naona kama nikena hizi nipendeza, murabona kwicara ku mazi bitambera, nikala pale chini kumai hizi ariko nipendeza, bireka ngo bibe igihombo kuko lakini nahisemo. tabiaje inakuwa kiombo juu ya Kristo. wowe nawe ufite amahitamo Na wewe sasa uko na ile y'ubushene bw'ubusore bwawe. ukwe shene maisha. haleluya Amina. haleluya. Amina. ngo bagejeje mu nzu y'umwami, Wakati waliwaingiza mbele nyumba ya umwana mfalme, ngo babashane nabitegereje, akasema sasa vijana nishawaona. ariko ni benshi, Nikasema lakini ni bamingi, ariko mundebere, lakini muangalie kwanza avuge benye biko na akili, mundebere, munichagulie abimfura benye biko na akili, mundeberemo. muniangalilie kwanza ndani. haleluya. Amina. abafite igihagararo n'uburanga Benye biko na uzuri na biko na Mungu, mundeberemo. muniangalilie kwanza ndani. abakomoka ibwami Benye banatoka mufalme, ni bande bakomoka ni ibwami? wapi benye banatoka ni mufalme? abasore bo muri kristo yesu, Jana benye biko niwe mufalme, mwami wacu. ule nje mufalme bivuga ngo wetu. ntabwo ari abo hanze bari gushakishwa, Sema haiko bainje, ni njyewe nawe turi mu nzu na y'imana. wewe tuko ni mukanisa. umusore w'umukobwa, Kijana fie, ni umusore w'umuhungu, kijana ni garson, wowe w'ubwami, wewe njoo yewe mwegeranye. kwambia mwenye iko pembeni yako, ukamureba basi, mwangalie mwenye iko pembeni yako. bari umureba. Cedric, erekeza kamera hariya nawe barebe mu izina rya yesu. haleluya. reba umwegere, Angalia mwenye iko pembeni yako, mubwire ngo you so beautiful. mwambie ase uko wa kijana, Ndafunditse neza, mubwire ngo you so cute. mwambie kuri mwiza haleluya. abahungu reka tubwirane ngo mubwire ngo vijana, you are so handsome. mwambie tu uri musore mubwire mwiza, ngo umusore mwiza, mwambie ase uko kijana ariko niwo mzuri, satani ashaka. lakini wewe ndio shetani kwa niwo napiganisha. mukobwa niwo satani ashaka. Lakini wewe ndio shetani kwa umusore napiganisha. bwawe ntabwo satani ashaka ibibi. satani ntabwo ashaka ibibi, Shetani hataki vya mubaya, ashaka ibyiza. anataka vya mzuri. wowe urireba Wanashangaliaka, ese ko nteye nabi, mbona mie niko na nani na Ninde visa wanyemera? mubaya? Nani mwenye nazi nitika? umwana w'ibwami Uko mtoto wa mfalme urakenewe. unahitajika. yewe se ko nari nzi
Mbona mie siko mwekunda? Mbona mie siko mweusi? Uko mtoto wa mfalme, unahitajika. Kisha akasema hivi, mwangalie mzuri wale wenye wanapashwa simama mbele ya wafalme, kisha wanaweza kusema. Ni wapi wenye wanasimama mbele ya mfalme? Biblia inasema sehemu kwa wafalme na makuhani. Waimbaji wakati wanasimama hapa mbele, wale ni vijana wa Israeli wenye wanasimama mbele ya mfalme na makuhani. Wale wapile wa mzuri, wale wenye wanapashwa simama, kisha wanasema mbele ya mfalme. Wewe kama unaweza imba, ule pia mwenye napashwa tabiri, ule gaso mwenye anawezi, ule mwenye napashwa koropa, uko mtoto wa mfalme, uko mtoto wa mfalme. Mawazo ya mapanata, ulisikia presidenti wa Jerusalem. Oh my God, oh my God, oh my God. Alisema nikasikia ni Mungu mwenye hawa ni watoto wa mfalme, bana wachagula. Kisha wale watoto mlikuwa Meshaki, Shadrake na Abednego, wakababeba mawale wa vijana. Wakati walifika, wakasema hata kama tumechaguliwa, wewe tunawaswali watatu kama. Amina. Wakasema sasa kuna tatizo. Wenye watatupatia huko wenye tutaitika, kuko na wenye tutakataa, na kuko wenye tutapita ndani. Amina. Mtu nini akupatiaka, kisha wewe tutachagua sasa. Afia wenye mko na miaka ya kuolewa, unasema Mungu nipatie kijana mzuri hata kama omba Mungu iko na vijana wazuri. Tuko na wafia wenye tuko na poteza tena baba. Banaletaka, banafanya miaka 2 wanaleta mahitaji sema mama nitamuombea. Icho bitwaza ngo manza musengera. Mama nipatia hadi kama ndamuombea tashange. Imani misezerano gusa nzamusengera hinduke. Ndio uhindura umwana w'umuntu. Uko nani wa kubadilisha mwanadamu wewe? Jene gasugeze gihe cyo gushaka. Jene gaso mwenye iko na miaka ya kuoa. Abakobwa batakijije. Achana na wafie wenye hawaokoke. Mu nzu ya so harimo abakobwa. Mu nyumba kwa baba muko wafie. Mweke tusubire kurufatira. Muache turudie tena kwenye msingi. Kongera tusubire kwa bakobwa biwacu. Kisha turudie kwa wale wafie wetu. Dusubire ku bahungu biwacu. Turudie kwa wale wavijana wetu. Ifuso bizagabanuka tingo sigusenya. Mahitaji za manyumba zoziko zinapomoka zitapunguka. Mama. Titu mfamilie. Mama mie niko na mtu mfamie. Buri kwezi kila mwezi aziwanje gukora amasengesho. Anakuyaka kwangu kufanya maombi. Kubera aje gushaka umugabo we. Jua wakati alikuwa anaenda olewa. Anamubye nguru muri rinjo muri Shekina kwa Musesi. Tulimwambia kazi uko mwimbaji wa Mushekina. Ni mutipura mukabara gataha mukito. Ule kaka mwenye alaka mukabare na narudia asubuhi. Narabona ubuhungiro. Haya pataka hema. Wewe yuko ndani ya hema. Akamuoya nzamuhinda. Akasema sasa hapana nitamubadilisha. Munsi leo hii sasa. Niwe buri munsi wara kumafi mu rugo anakwanga kumagoti kwangu kila siku. Abango mana ubu ndimo wagiri urugo nanje bigira urugo rwa. Niko nasema se Mungu neema nyinyi mlipataka na mimi fike kwangu. Tukamubwira ntago bipfa kuza. Tukamwambia habiku yake tu hivi. Cyakoze kubw'ubuntu bizaza. Lakini je neema iko sawa itakuya. Ndavugana n'umwene data wicaye. Niko naongea na ndugu mwenye naika hapa. Hari tegeko riri hanze. Huko sheria yenye iko nje. Ariko hari ubuntu buri mu mana. Lakini kuko neema yenye iko kwa Mungu. Daniele, Meshake, Shadrake na Abednego. Baravuga ngo mu byo tuzarya. Bakasema benye tutakulaka. Ibiryo ntago tuzarya. Chakula tuwezi kula. Izi nkoko nizi brochette. Kuku na maprochette. Izi mivinyo zo kuri Sagabe. Izi maveza msagabe. Izi mivinyo zo muri tutubare turi hano hepfo. Izi maveza izi mangandaza hapa chini. Mama nabwiye Imana ngo kuguru kwanje ni kukandagira mu kabare. Mama niliambia kwa Mungu siku mguu yangu inakanyaga tena msabari. Bizambere cyaha.
ikuwake zambi. Mwumvishe umukozi w'Imana ukuntu yavuze ejo bundi. Mulisikia mtumishi wa Mungu isema hapa juzi. Yaravuze ngo bene se muri Kristo. Akasema se wa ndugu yake ndani ya Kristo. Baje mu kabare ngo baserebure. Bakasema se twende mu kabare twende sana. Bamufatira ifoto. Kisha bakamukamatia foto pa. Teo bose babireba. Yicaye ahantu abanywera inzoga. Alikalaka fasi kwenye kwa kunyapo. Baramufotorera. Bakamukamatia pale foto. Akababwira inshuti z'Imana. Acha nibaambie warafiki wa Mungu. Haleluya. Amina. Nitwebwe dufite amahitamo zaho tuzinjira naho tutashije. Tuko na ile kuchagula fasi ya kuingia na Daniel alikuwa kwenye ntabwo nzahinjira. Daniel akasema siwezi paingia. Asema se hapana. Haleluya. Amina. Baramubwira ngo ibindi ni ururimi. Bakamwambia sebe niko nasema ni ulimi tu. Bale gufata ururimi rw'i Babuloni. Acha ukamata ulimi wa Babuloni. Inu ibikuvuga ibinyoma. Usikuna sema uongo. Ururimi rw'i Babuloni. Ile ni ulimi wa Babuloni. Ubeshya. Ulimi ya usema uongo. Ubeshya. Kusema bongo. Ururimi rw'i Babuloni. Ni ulimi ya kule Babuloni. Ikindi cha gatatu. Kingine ya tatu. Baravuga ngo tubahindurira amazina. Bakasema sasa tuwabadilishe majina. Bari bafite amazina barayahindura. Wenye walikuwa na majina wakaibadilisha. Wendi sizatwita ubishaka. Iko saa dunia inaweza tupatia majina. Ariko imirimo yacu izatumisha lakini matendo yetu tutachanga mbingu na tupatia ngine jina. Isi izatugaburira ibyishaka. Dunia itatupatia wenye napenda. Ariko tuzahitamo ibyo turya n'ibyo tunywa. Lakini tutachagula vya kukuliwa na vingine vya kuacha. Bituma ngo Danieli bikaacha Danieli na bagenzi be na wenzake ngo batandukana n'abandi basore. Kisha wakakuwa tofauti na wengine wa vijana. Yesu shaka itandukaniro ryawe n'abandi basore. Tunahitaji tofauti. Iyo nicarane na bagenzi banjye b'abanyamugi. Wakati mimi naikala na marafiki yangu wa pale mvile. Turaganira bakambaza se nujye usoma ku gatabi ni hoya. Tunaongea kama mimi bananiuliza usoma ku gacupa hoya. Au kunywa pombe hapa. Ushobora ute? Unaweza kae nyuma y'imyaka 20 après 20 ans uyu munsi leo hii nibwo batangiye kungira ngo twereke inzira wanaanza niuliza sasa tuoneshe ile njia nilipitana. Yesu ashimwe cyane. Amina. Haleluya. Amen. Imana Mungu izerekana ukuri kwitandukana yawe n'abandi. Ukweli tofauti na nabwiye Imana ni Imana. Niliambiaka Mungu umusore bwanjye wakati ningali kijana ndashaka kugukorera. Napenda nikutumikia. neza. Mina yo kama utanitendea mema. Ubuzima abandi bakozi b'Imana baba munange ngubamo. Leo maisha wengine watumishi wa Mungu wenye wanaishi njenye mimi naishi. Abenshi banyita pastor. Ba mingi wananitaka pastor. Kuko hari abana benshi mfite mu mwuka. Shuri niko na watoto ba mingi wa imani. Haleluya. Abandi bakanyita prophet. Wengine wananiita prophet. Banyita amazina y'ubukozi bw'Imana atandukanye. Wananipatia kama jina tofauti ya mtumishi wa Mungu. Abandi basi ko mfite urusengero. Wengine wanazani mimi nakuwa na kanisa. Harimo n'abambaza ngo ubaho tudafite urusengero. Na huko wengine wananiulizaka se unaishi kivipi na una kanisa. Abakozi b'Imana barya neza nanjye niko ndya. Hizi watumishi wa Mungu wanakula mzuri ndio bambara neza nanjye niko namba. Hizi wanavala mzuri ndio vile na mimi navala. Uko batwara imodoka nziza nanjye niko. Hizi wanatembeza gari ya mzuri na mimi ni vile vile. Uyu munsi nanjye Imana yaranzamuye ndayibona. Leo na mimi Mungu aishanipandisha niko na gari. Haleluya. Amen. Ntabwo mfite imwe. Sina gari moya. Haleluya. Amina. Yesu anashimwe cyane. Amina. Ibi ntabwo ari ibinyoma. Hii haiko uongo. Ndavuga iby'Imana yakoze. Mimi nasema kenye Mungu alitenda. Kuko mu minsi y'umusore bwanjye. Wakati nilikuwa jene. Nabwiye Imana ngo niwe misemo. Niliambiaka Mungu ndio mimi nachagua. Satani nakwereka ko ubuzima bwo hanze ari bwiza kuruta. Shetani asikuwa kuonesha maisha ya nje ndio mzuri kushinda. Niba uhisemo kugendana n'Imana haguruka ku maguru yawe. Kama unachagua kuishi na Mungu wala kutembea na Mungu simama. Haguruka ku maguru yawe. Simama. Ubwire Imana ngo ndashaka kongera tugirane n'amasezerano. Mungu napenda tukwe na wengine hapo. Danieli na bagenzi be. Biblia sema se Danieli na wale wengine bagambirira mu mutima. Bakapanga ndani ya roho. Yuko umusore bwabo. Sio wakati wangali vijana. Uko baurindiye i Yerusalemu. Sisi walilindaka wakati walikuwa Yerusalemu. Niko bazaburindira babo. Ndio vile watazilinda kwa sababu ntabwo tuziyandurisha ibyo kurya by'Imana. Akasema si hatuwezi jichafula. Reka tusane mama.